Ma'am, it says here you were born in 1908. That makes you 45 years old. That's right. Večna mladost je najbolj univerzalna, a hkrati tudi najbolj neulovljiva človeška želja. Ja, kar je zaenkrat v realnosti še nemogoče, pa je na dosegu roke vsaj umetnikom. Za predstavnico večne mladosti so izbrali priljubljeno lepotico Blake Lively, ki jo bomo lahko občudovali v filmu Brezčasna Adeline. Adeline Marie Bowman was born on January 1st, 1908. Many years later, she would begin a family of her own. On a cold winter night in 1935, Adeline's life would change forever. Adeline Bowman doživi nenavadno avtomobilsko nesrečo, po kateri se preneha starati. Tako v telesu 27-letnice preživi skoraj celotno 20. stoletje. Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. Medtem ko se svet spreminja in se vsi okoli nje starajo, Adeline ostaja ista. Vse lepo, a cena večne lepote je tudi samotno življenje in beg pred ljubeznijo, saj ve, da se ne mora postarati z nikomor. You'll always be my daughter. Happy birthday, Mama. You look exactly like this old friend of mine. We were very close. Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together. Without that love is just heartbreak. Strast do življenja in romance se ji povrne šele, ko sreča karizmatičnega Elisa. Zaradi njega se tudi odloči končno zaživeti svoje življenje. Wait! How do we get in touch? First time I saw you, I knew I had to meet you. I didn't know when or how, but I knew I would. Film popestrijo tudi odlični stranski igralci, kot sta Harrison Ford in Ellen Burstyn. Ženske predstavnice pa bomo gotovo opazile, da skozi film vidimo modno zgodovino celotnega prejšnjega stoletja. Od oblek, modnih dodatkov, frizur, kostumografijo za film sta prispevali tudi modni hiši Dior in Gucci. I've been running for so long. Adeline! I don't know how to stop. V kinu od 23. aprila.